tunina Photoshop crop tool zadan en le kachia mi tampi tian chu azat na dik tak I thei din ka ging ta hilele hun khop le azat na dik tak ana thilo omdi chi ja ke na hi crop tool zadan en le kachia ya ka Photoshop hon sign kania tuna miliam ya ites na ding ina ya ite hon kai lu jual leng mo tuna crop tool ichi kha hiai a hiam mo ya kha crop tool a hia ye crop tool is na chu ithei azat na a basic chu ithei ve ka limlak te ide chi a crop na azat chi a hiam mo wa kha chu ithei ve ka hima le hela ka tool option adang te hi thelo bang yong phang le chi hia tuna ama sapena option chu hela ka hi ratio option a hi le hela ka I crop te kha en free hand kinai ma adung avai bang chia crop nuam hi hiam chi kha en option kinai huchi lowina a ratio maintain di ichi le original ratio pen select ale aman a ratio ki bangi yang pai mo en adung avai kha hi niau thelo ma wai jaga ya ratio pen ilag le chu adunga vai ide chia en control the hi le hi ratio jang koma asen hi ratio jang koma adunga vai ana fix ak no pale na keyboard a shift me komina hi drag le te ama a ratio ki bangi yang pai di ma wa kha azat na khata ya huchi lo hi dang te chu te khen ni hi ya fix pixel bang na piang no pale te khen ratio bang ale piak the tu na en kha ilim lak te kha hi chi akat nuam for example ma sang le zani to zalia pixel kan nuam hi le yai ti kha hoi yai ti kha a bet limlak na resize no pale se limlak som ni bang som thum bang na resize no pale actual size en na de kha hoi mo ai ti kha yai kha en a ratio fix ding in hi le crop zung di hi mai mo le khal le ni khonga chu hai ba hi le ngai lom kha sakhol ke ya hu chi lo kha yai kon ni thak dia 1200 400 khai crop area chitani for example hile waya ki gel la yai clear pen ba click le he la kai selection pen hong clear na nga yai button mo adang te chu he ya 1:1 chi khong chu a ratio square instagram adi khong ai ki he la ka fix size a hile la mo he te chu thupi lo hiam atom lo hiam omin ka thei ke ya is a tang pi pen ju ai ratio le ai original ratio pen hi hi tang pi ma ya ma uchilo next tool kha ai strengthen kichi hi mo hi pen kha hi limlak as example on so din kan download sa oma tu na hi atui pi pen en le tang lo wei chu mo yen nop na din he I ruler kai sugle en le te en wa tui pen tang lo wei chu mo en crop nuamin huai pen kha su tang nuam I hi le kha hi strengthen tool ong zat hon phatwa ma di hi line lan he la ka va click di ka click cha ka mouse kha lo drag swag di ya atom na atang di ka de ida na wa ko idigin tun ka mouse kha leng ama le ma hong tang mai mo tu na enter leng mo le to kha hong tang mai hi ya dia kha zat phatwam lim lak soi khong te atanga hi na dia kha nom taka zat the mo hu chi lo kha next here en here grid kha ithi cha ta here rule of third kha photographer ten ha zata here banga en non le rule of third chu banga ya mi chi le here a meeting point na subject interest subject point te om di chi ya mo hai te na dia hoi te khen na din here limla ka bang en zual le rule of third zat na di dan tak bang hi chi khong hi de mo a recommend rule of third dana ichi chu hi I subject pen lu kha hi a meeting point na ma tun enter hai hile hichi dana hi nang mo uchi lo hela ka grid tamzo oma tun hi lan non taleng hi ti khong mang le a grid tamte mun hen hat azat phatom da kha tun hi align le hi ya itui pen hi tui pi pen atang ke vele mo wai pen mak en da jang phatom non mo tuna hi anola ba paina hei kwal leng ka di dan dana hei kwal thei kai chu mo mai ti client ti atang na hi chi na de hei grid tambang le I azat phatwam hunongom zel mo ya dang grid tuam om dinga hei ti chu huchitel lom zat phatwam in kangai to hol ke kin le ka ha zat hol ke yam mo
aizat to izat tang pi pen chu he ya grid he tigel to he tigel hi tang pin ka thia en hiai lan nga de zat phatwam na omale la ai de mo mai zo chia next kha hiai ti a hi mo hiai kha I classic mode I chia kha hei I vahi le hei vatik nge le I dena again hiai ratio original ratio hiai kha ratio select le hiai la ka classic mode I vatik nge le kha hiai I drag pen mo wala okay hiai ratio om khai he abang chi khalo hay classic mode ibat tel nge le ya anola kha click and drag le te na ratio ki bangi ge di dena again pen mo hai ki bangi ge di hilele ya kha option hen khat hi tigel active lo di so crop area le auto center om lo di hi pen kha atang pia zat ki ban chu sang u lo mo ja kha flexible lo lo hi tigel ki de e chu ki ban chu tigel lo wan wam salo hetigel bang ya mi chile so crop area hai crop area te kha te khin hi chi ai chu mo to kha ya crop area te ki mu thei voi background vomina imu voi mo wai mu le kha crop area ki thei en chin crop size di ki en the kha hoi chu mo tu ni hai la khi mokleng ka crop area to kha mu thei lo ke chu ba jaga hong boy huai mo hai jo che he auto center preview a hoi na kha I tuna auto center preview low hitaleng ichin kon hi usual dia tuna yai auto center preview low ha on select leng eno ka crop pen yai chia ka dei pen hi atunga om boimo anola hi alaya om lowa anola om ai chumo tun crop hin tuna honan du non usual leng tuna yai auto center preview pen on enable non leng tuna no ka crop chia nga ama alaya ngom zel de bang jitu kina anol vane lengle ka crop area pen alaya ngom ki ge di hai pen kha ke bang chu nuam sa zo sim mai jaga kazat mo enle te nang koi pen nuam na sa zo diama mai zo chia hiya kha enable crop seal hai kha to sorry hai om ki hol he kon hi neu de dia hi chi khong kon chi dia tun hai om ki le helaka I crop hiak na te rong tu among hi lo cha kha bang tane ka crop chi ki thei lo mo wa je kai om hoin chin wa je helaka a background mangle 100% bang hi hial le I crop area ang ki mulo zel mo wa je ga he kha a light lo jen zel le la light lo jen le le la I crop area le mu hak sa je ka ama default ta om pen 75% kha thei no pen ka sa mo ken wai ma le sang aya mai zo chiang ina ai lung lut non hoi ma lung lut hoi non ma kha yai delete crop pixels ki chipe na ya mo he pen kha mitam pin I thiu ka king te ke ya te khen om zia bel tu na he ka crop a mo he kha hi chi cha hoin ka crop no ama yai delete crop pixels chi pen ka tik ke le he ka crop area pen kha photoshop file ka save sung teng nei gi di chi na kai chu mo ka gen dan the siam da tu na kon enter dia crop hita kai chu mo tu na ya crop tu la thak no ni na hi leng eno ya ka crop sa te le ana om mo wai kha tu na ya photoshop file save the na di na layer kon bol hem dia mo or ai ke le hi chi khoin chi ni tu ni hai save leng kon save ole he bang da test kon chi si to kha crop khe khine chu save le save ta tun hai imilam kon close dia mo tun he ko file lang pai lang koi pen ha test chi pen mo le tun kon drag load thak dia ya hi tai chu mo on hi neu leng tun ka crop tu la pai thak leng mo ka crop tool hon la in hi le no he la ka ikat khiak wal ti ana om lai chu hoi nan mo mahiam to hi khelom le le wai jaga hi vatik lo chu ki gan na hoi pen hi ki ge tuna kon test non thak dia hai pen hi chin kon hi thak non dia mo thi khak na in he kon kon la dia tun hai pen kon tik di delete crop pixel pen kon click ole tun enter le cho tuna control s ka save a tun hai ka close a
tu na hai file pen kon hon thak non dia minimize ana tun kai leng non lo mo ai ja kan na suar ma de non lo di ka hi kalim la gig sang mai mai na chi la chu hai pen tikin lan au chi hol ke la chu tik lovin ga ko iden le te na ngai da ki save nang save zo hin ka the mo hai zo chiang ina hai hai kon la khe dia okay content aware ichi kha na la ya hai na content aware in bang hiam ma hi ichi le hi na limlak ompin a photoshop in kha a duplicate layer ama lema automatic count bola yamo huchilo inte khena din tun he ilimla kha en kha atung lambang kai to ud hitale hetan ho kai to ud hitale che eno he alimla khe original hetan na be che tunglam teng chu transparent background hong dok mai chu mo tuna enter leng hicha omde chu male tuna content aware zangleng he pen vatik ina he pen he kai to in hetan hong kai to ina tun enter mek leng a photoshop in kha hi amun ong teng kha hiya ya hai mei pi ana om namun amun ong to hi amun ong lo akizop namuna milem te kha aman hon clone som de chu tuna enter hon mek leng mo hi cha kha man hon fi le chu a photoshop in hi le hun khen kha ta kha i a photoshop in alim lak sa pen aklon hi jaga hun khen khata chu zat thi lom kholo chu nei honen lars leng en leng ha en be hebang hei mei pi ya omin chin hia aman han repeat ei chu wai jaga hun khen khata zat thi na ma area hela khomang chu ki thi khol lo ei chu mo hela ma chu ki thi wai jaga hi chin za le chu na va edit ja khong ngai mai the mo hela ka le so tool khong hiam zanga tekin ne dia bang 20 khong 30 khong china ya duplicate ina control C copy control V paste in lan ichi khoin va hi le te le chu ko non the khol lo di chu hi mo le bang teng hi le ka igen op tak chu hi hi content aware tool hi mo he content aware tool ha hi crop tool lo wa le azat the dan crop tool to ki sai lo hi na i jaken na the himim dia hoi ka sak zia kina kon gen mok dia I tun te ken ding ina hi sing hi among hai sing mong teng de lo mo he kha pen tool khong le eraser tool la thil la khak thiran tam tamom hilele anuam pen di chu hai content aware zat hai bang khat la short tool la ding ya federal zero chi ding tuna hai ide lo teng wakat hiak de di teng kha select di mo hai select in lan tuna he ya edit a pain lan fill a pain lan here a drop down a content aware pen select lan tun okay chile te mangai chu tun control din na select le mang mai ama le mai na I why na delete na selecting kha amana I annul tinga background teng hon lai khomin waja hun khen khata hi content aware bang chu zathi ma mo tu na full size en le ki thei khollo ai chu mo waja ga zathi mai waja ga kha I subject bang ya imile male kinga tham mo ya kha crop tool zat na tang pi hiam mo hoi kha next kha hai perspective crop tool ki chi hiam mo kha lunglu thoi ma khat aya hoi example aso thei di chin hai lim lak kana za hiain bang hiam hi ichi le hiain kha thil atang lo perspective dik lo a te khong hon lai tang thei mo hoi jaga example tunan so leng ya crop tool noya perspective crop tool pen la dingin hoi jo cha hi pen hi ipad kha asoi na vele mo hi pen en lai tang nom hoi da kha bangyam hi chile ide namun ilai tang namun no pa kha va click de khatve hela mun ho lai tang nom hoi jo I point kha hi ko nom hela khatve va click non de mo hoi jo che hela ka khatve lai tang nom non va click non acha atop na dia hela ka click non leng tu na enter on mek leng hi chaman hon lai tang mai mo ai jaga thil asoi jak a perspective tang lo ichi te khong lai tang na dia hoi to ka hi dan kha thu khat hu chulo thi dan non dang khat chu ichin click in lan drag top in lan na de cha
tuang ki tua kha hong ki direct ta mo tu na na di namuna hi anol tia pana le ba hi tang non the chida na di namuna ba ko ding in tu na enter me gle te hong ki select mai mo kha azat no phat tom na hun kha hongom zel mo huchilo wa hela kan ni slice tool le slice select tool ma haite kha tang pia kha web designer 10 azatu ahia mo ai zia ka tu chiang in chu web designer te bangin lek zang tak taku non lo aziak chu ya mana hon slice khiak te kha I table format on pia html table format on pia mo ai ja tu la ya la table ki jang non lo div ichi table less ngen ki jang ai tak jaken bang teng hile hi dan na the na di na kon gen himim de mo tun bang khaya khai subject hita tun he kha slice khin wam mo ta khen din he ya slice tool la in ya kha ide chia at chưa ichi khong ade ai zo chiang a hi lak to sorry hi lak to he laka de non chưa ai zo che he lak to he laka de non mai tin na ba select no pale hai cha ide bang bang kha ba select ki the hi chi khong chi ni ma tu na hi pen slice kha I export hele mo amana image to html file to web page dana hon render hidi himai mo why di na to kha en kha yaidan khai de hitel why dia kha file a pain lan export save for web chi pen click de hile aman kha hela ka kha to haidan dana hon ladi hita mo tu na hela kha jpg ichi dia save file destination photoshop ya ichi dia hela ka tel di khatom dia format kha ban image so de moi kil html page so moi kha html and image chi di mo hela folder khat kon bol son join dia web page chi folder kon bol son dia wa sungai ko ini mo to kha ya en format kha html and images chi ding into na save chi di tu na file pa ile ano hi aman kha den hi lim ya lim khat ni thum li nga guk hi cha slice hiak teng aman image tuam tuama hon ka tin chin why image tuam tuama ikat te kha web page a hon lai lu thi mai be tu non enjual le hi kha image bang nai che kha image hi lo be hi pen kha web page be helaka a source code en le mo ano helaka aman kha lai lu de image te mo ai cha a file name bang le man kha hon bolin hilele hai dena ka chi bangina hi en le te source code en le table ai chu tu changa web designer 10 kha table jang no lo table less div jang tau mo ai jaga a purpose tak chu hi slice tool pen ni da mi na ha da tu la ya chu ki jang lo khol non lo mo hi da na hi crop tool kha limla crop na di chau hello is a thil tampi om chi kha ka gen no mana ai tool new chi khile le a tutorial dan kon bola hi ka ki pa ke